Solok na inian ba maluk sira hoti na bede. Amo tuk fale ho hau amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Lia Maxoing ho Jesuita Sira. Ita tama nova domingo dala tolo nulo resinhat e a solenidade ita na Jesus Cristo Rei do Universo. Kata na Jesus Cristo liuraiba botototo. Leitura stolo be uma creda forma ita a torona natural fete macanesan pirmene. Primeira leitura o livro profeta Ezequiel. Segunda leitura mais o carta São Paulo nian basada nesse Corinto. Terceira leitura mais o Evangelho São Mateus nian. E a festa Cristo itania liurai universo nian liurai botototo nian. Primeira leitura fano inferma ita kata neimaroma seita mata na fatim baita. Neimaroma la husik ita mesa. Segunda leitura fano inferma ita kata iha Cristo nia ukun ita botototo hetan phone. Botototo ha phone an. Ita emamos hetan moris phone. E terceira leitura mais São Mateus nian fano inferma ita kata iha duni Cristo nia ukun hansa liurai ne forma ita kvit phone. Cristo dan bema kanesan liurai universo nian nia ukun botototo e ne sempre forma ita kvit phone ida. Então, iha primeiro ponto ne katak na maroma sei la husik ita ma mesa katak na maroma ida be halo ita na maroma ida be famoris ma ita na maroma ida be hateni ita ni an hateni ita susam no teres e na kuko no na roma nia sei la husik ita mesa katak sa ida ne hatalin queda só evangelho festa Cristo na liurai nian hatudu ma ita na maroma que nesta poderoso na maroma que ida be e akbi tomak ne ni akbit pa buat na romang nian ni akbit pa buat na kuko nian ni akbit pa buat diaknya, ni akbit pa buat atnya. Tambane maluk doben sida. Kita tahu wan hiri tafiere himaromak idabe haruka maita ni wan mana Jesus Cristo hanesa liurai do universo. Ni ma ukung buat toto, ni ukung buat na kukung niya, ni ukung buat na romang niya. Lai hata buat na kukung niya ida atumanan ita ema. Segunda leitura fano infalma ita idane. Kata iha Cristo nerasik buat toto sei hafonan. Inclui ita epa. Então, la bela lá com graça hafong anne. Também ite he liurai ida. Ite he timori ite liurai bara-bara. Ite he mundo he liurai bara-bara. Ia kerajaan o iwi. Ia botida bolnara kings liurai família real. Mas be buat tirak ne hotu la ia valor. Buat tirak ne hotu lakon ia mundo ne. Ita karmete imba liurai ida los be fomuri. Ukun tasi, ukun forro, ukun loron, ukun mundo, ukun bototot. Buat tirak he mundo nian ia Cristo debe nessa liurai universo ne hafounan. Então maluk sira. Também ita he liurai ida be. Mak forma ita nova energia. Força espiritual ita hafounan, fier he liurai ida ne. Também he liurai ida ne forma ita salvação eterna. Desejo baimi domingo, Cristo, Rei do Universo. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.